kila cia itina wa mundu akwa no kugusa mwaka wa 2021 alama atiala ukethea kila mundu ena wia hundu kikuki kuna left right center yani kikuna kila bandu ukethea andu makwata muo itina wolo kugusa hakwa andu ni mabika bandu musi ukethea andu matwa wa mitwano ndiungama anake matwa na mayikala na ibeti hetu matwa wa mayikala na mume na be mishingithi ana saikoya kila mundu atwa wa musiusu no mubaka akuiwe nikana onethe akaigwa kashawa ukethia no mubaka kibeti kikethwa na kubuna yani ibuthiketika no ithia andu imabika pandu ukabindwa ningi ukethia nduesu ciana isoma na andu nimeaniwi ciana kuikala ite usoma ukabindwa ningi ukethia nduesu andu mayikia biashara na andu nimeaniwe ukabindwa ningi ukethia nduesu andu matiaka na andu nimeaniwe andu nimabika pandu makakwatwa ni madhina na makeaniwa uithi musi fulani uchithia musiusu ndo ithawa mbui musiusu ndo ithawa ng'ombe na kila mundu asia ukila shawawa waete ng'ombe yekalanga ikwa uithi musi ukwithia nduwani sunde akawa uithi atusoma awese muno akamba mekatavila kauwoi niziti kuowa ngutabiondo ngumaanisha we nisi yumatetete na wewe mundu ukutete hapa kube na kuma nyimoi wewe mundu kwete okulia kwani no utabani hata kwa asia akamba wewe ngutabani aluka ibawe ine yeyoba ngwati yenyu na mbeo nena nenyu mwenyu akabate mundu ngukwiga akamba mekatabila kau na mawanau mundu akila sieka kaindonduani akakasomba akabakalangi design na ukethia kila mundu ngivina ku aina kwaka akaune ubakalangi disika no la tabia ya kwaka kasomba kaku kama tovali na amina kakauku na plastic akautemwa ki na si ubakalangi wa blue wa white wa black yani ubikandwani ukwithia ona donation manane twita musada no itamana iwe beko akanyumbengi oncho kaingi mwana mundu akaochoka kwa akanyumba na huko natakaniti yani ukwithia mabati mailele tu kila mundu usandwani sukwithia kila mundu akite kake usho yani ukwithia umuingia umwatiatia niyosu withia wa pepa ukwithia pe mundu winodhasho yani ukwithia andu mayiwoni ukwithia no mundu mwa kaka indokana kila mundu akwika uthi ndwani ngukwithia kila musi wikaniti amen natika biashara ikakimena utonyothi ukatuntutu tano kwa mungino kwa wasa kwa ungi kwa muamua kwa kiamu yani ukwithia tuntutu tano utumanze mundu msaili cia huyo ukethebeka muke na mundu hambia umba matovali ukuona na kiongea mbia na amino kwithia ndesio mbama akiakwetela na inundu wape posunu tuma andu imoba wa no kethi andu maitambia ati ba masaku pambe ndu wako idho ina madhina na masaku tiyo yambe kama makweni tiambe ndu wako idho ina madhina na kitu iticho chambe ukathi nduani ukethi ina madhina we kungi wenda ukethi kamwili tushana shahitu kakila jakamina kila 8 ukithi ona kibetikina no kikakuli ndo atwa ndo na mundu ukutwai ukithi kana kuke isoma bya no makuwa maubiti uwe muno undu already pepe pola with yawi kailo kede shana ikila shashabi kama na itilwa kano kwithi ona ke secondary kaimina ukewotala niwe ndwani ukewe mwetu anganio ilanganio na atwaye kake na muyenda ka atwaye kakwa na atwaye ba mabeta wanini ti polytechnic mameta attend course yani ukona mushe yosakana kake na utwaba ya mushe kabundishwe kwikia tuali laka na sati hundabia ndwala mena sati eki aswali ilaka na ndomea ata matukwa akithio no muya no katwaka athi pandu kosinzio katonyotwe no kana no kandesign utumangwa ukiwe ndo aiba haelie mundu andu mathina muno ngwa ya tembuko yenda utumiwa na withia makwetwe makwatwa Biblia yasha nandu mayo lotani hata musumbu andu mayeliko pole andu asundu aye ayeliko ya ina thina na thinola wa induani ayeliko mandiko masha kana kiwucho cha
ina thina na muthanga wa ina thina manya mawe ni shindu ile nundu kiwuno kithia no wa beba na muthanga nukwata wanu wa beba hata musumbi wa sumbi undu beka umwingi na na asaiti na wotangiwa nimenda kuitwia lakini umanyati muthanga nukwata wani mathina muthanga ni uisandu muthanga ni weta ikiku muthanga ni wiya mowau muthanga ni wiya ukombo muthanga ni wiya yumo na kikuni kitumiawa kiwuni kitona utumiwa ukethea kiwuki uchandu wesu kiwuki ivo lakini kinoterio kwa ene. Amen. Na ndo manyandu kiwiki kwa tawana muthanga wosa ukamba wose ukamba kuma vaya masinga tiyo ikuya yulu saidi yokamba uthee nayo kubika kiambere utheete no kamba kiambere iyo kwete kuyethio uishe saidi yokambani ona kuma kuistima na uishe busi ni kwa inga muingo ya waenendi uyu kethie project zia kimkoa. Amen. Na kuibindia serikali tiyo thina ekakutabia kindu umuthi nienda kutabia opo utete serikali tiyo thina pe mithanga yukita kindu chonde kisio kiuthi kwandu ala matu yendo wani pe bandu tuna inambidi nipoye ni serious na war yani kupoya na wo hanamwa ngauma bangu inuka ngwisilanze ya muthanga ikana ni kulie Yehova ainda vin nundu lelu unaumie baya Mombasa Road Kibwese na lelu woka wabika bandu beta wakabati na lelu unaendeta bandu beta wambondoni na lelu waungameliwa bwa watu ikaiwa athela na waiwa binguwa atu atiwa bumu kitini lelu usuna enziani yothi muingi. Hallelujah. Leluna lami unaenziani yodhiba iya munyanyo yodhi muingi lakini wapata umakabati utanabika mutongu ni bandu beta watulia wabika bulami we watulia we ndukabite tulia lami watulizwa na lami waungama na serikali ya shelelu iwathela lakini la tuneti engai mwiyata yo bakitoa ndwa nene na mathi kula kwi musumbi na lelo wasioka wakikistati thina ti serikali ukamba thina nithwe na mithanga ya itu na ndi itu mathina maukita kindu chonze kiseo. Amen. Nicho kitu miwona kati wa mbai cionthe cia Kenya mbai laithia imenete mundu wayo ayo no mbai ya mukamba buwa uthelewi mukamba ambata onethiki siasa mwana siasa la withia ayo lukambani ana siasa la meungu yake na mama kwa ambata mekwatilio ikoti yake maima abikabu makinya malumya mamukuna hata momua na bala mutabania esoku kilwinga ubuwa wotu kuna muthena na ukambani watatu kilio boililo bayolo atabania makamba imekia mikutano ve mukutano manisiwe kitwa bandu Nairobi na ba South B na atabania nene makamba mailobi na subject yai Apostle Musili twimutilata twimutunga nziata ameto amabeba. Hallelujah. Na thina timo thina ni mbai pepe pa umisa na bakuna wa mundula utethia na wona mwakuno muinyonze mwathea mwoka saishimwe ai mutu ikana hasa kwanza no mwikia ni omekutano amo lakini mbe nimekia conference kwasha nitumiwe yoba ngainuke ni andu muikedukisha mutabani wetu Musili Apostle Musili itabani lakini mamina nakutila mautila ngosio ithu mwana ya Mungu witawabeba wakuiticha usao na andu mayeliko mekala mama na thina wo mama nya andu momwene timo thina mama nya thina tingai mama nya kanandu ayo kindu chambe mamwetie mamu ya mundu angai shisha bandu ba nduwenu balai ni bandu ba kuendesha ni bandu ba ile ni bandu ba tindi malu ni bandu chandani ni bandu ba thidhu ni bandu ba ile kuidhia
na shinduzio mamu ya mwiwe itusisha vatu tuye ni bandu basio na mamu yati hindi pena dhina vakuitu pena dhina education nandu mandu wa mamu ya Elisha sisha nitu kuisuba bandu wa ino ni bakuendesha otondo mwiwe wakwa unukona hindi manzi ni madhuku na ndi ni kuiticha ushao wayo andu mayeliko manena na muthukumi wa Ngai Elisha na mamuya hona ku muthukumi wa Ngai wasisha ndini nzeo pishu. Amen, hallelujah. In fact nzeo kamba ni nzeo muno piu. Hallelujah. Nundu ti lazima tu imembemba. Amen. Hello. Bemba no tuweke anduma Rift Valley. Hallelujah. Na kahawa tukweke anduma Central na anduma Nandi na majani teimaekea. Lakini nzio kamba ni nzio piu. Ona waenda mahoteli ni ala manene. Imabika anduma ituma na specifically masungwa mo kambani. Amen. Makatuma na maembe mo kambani, makatuma na mababai mo kambani, ona manana hata wemuye niki ni kuidwa inzi ni nzeo pyu ni nzeo matunda mayo memuyo pyu lakini chaudhina. Amen. Na andu omesu na twina nene membe uneneni ukuithi abayimu nene witikila kwa muchandu akamea twike project na ona mabokondo ala mekitumi mumo kambani lakini beshindu ikwata atongo imekala na meta mwathani wa Ngai Elisha itina waati wa mando na Elijah na mamu ya buthukumo mamu ya mwiye waitu nduweno bandu bai ni bakuendesha otondo ukona lakini indi ni nuiti cha ushao wayo bendi itikasio shao bembia bebendi itikasio biashara ukedia mudu no ambio tandidia o biashara yo kila ya bikabana chambio shambonge ila biashara ikwa omundu ambio nduma achambi ya kanisa kwamba te kwamba na yabi kabandu kaniso tuto nyosha kanisonge ilo ndume kwitika omundu ambio nethiano mutuano uibangithia shadhu uibangithia na shabi kabaya ila shadhu ikitika na masisha medhio na isomo ona kisomo cha shana nikitika masisha medhia ona ngwata ni ushe investment ikundi sha uwekezaji shambililwa kuyaya likonishitika na nyanya akini chochuso ya Masaku anyanya wakini chochuso ya Kitui anyanya wakini chochuso ya Makueni ukedhi ona government ya ete project ilete dhiandu yuka idhukumwa ibikabandu bana ikitika ukedhi aniwoni nye naimukutanoni wa retired President Kibaki na ina kadi inathoketwe ila wokio bingwa Konza City na akie bia ya musingi na itina wa akie bia ya musingi atongo imo kambani mambi yakau yu ama Makueni measia iko ama Masaku measia iko ukuli ai haumena muyo wandu abudhui muketoke ka mukekala ngasi haumei tukilie hii nyamwe akwethele. Amen. Na kedwa city sui ya kiweka thelai ndwithi ya tutedhishe ndwithi ya pepa ndu ya bikishe economy ya elie lakini nundu waka utebalawi twaselewana kwa kwama president wa Keli kuma Kibaki ande tomina miaka yake 10 na city sunde saidhiwa no beo tuwila twende yeku lakini ndi atitwe ikaliu ni chaukiende ni kwithwa ndini wa ilembeta no ikwatwa ni beba wakima thikakwatwa ni beba wa uno thikakwatwa ni beba wowoi ukethi andue kakindu kisio kikekika ni kwithia city ya Konza ya mina kwakwa ikatethia kamba meoka ikatethia Kenya yonde no kethwa niongela pinya wa GDP ya region yaitu lakini nundu watu indu tutebala tu kwani town yesutesi site moya yo Masaku patinge yo Makueni utesi unu lakini nundu wa itomo nundu we tomo mubuwa ni amana
na mukuima nshawela yukite nshawela ya ile kwithia yambio thuku mabumba 2016 umundi mayewea alanga iwabanie makathuku mabu nundu wa siasa na muthanganu wa nandu kesa kwithia meona tabeki ndu meutethia andu asuma mwe mwe waitu muthanga witu ni witika shosho ya Kiswahili ya sha inji yenyewe inazaa mapoza. Haleluya. Mamu ya muthango usha kwa kikamba cha baya miwani mamu ya muthango usha mboi isi mboi we kikamba cha miwani ana muthango usha mboi no abanda mabela maku matanamba iwa meuboa maembe makwitika matema biku manga meolika ikilungu matanamba ubika mbemba siulika inguli itanamba ubika yani ukwithia andu mebidi andu imatedha sio lakini mationa ushao wa wiola matedha sio hana kini andike kuma January baka December ukea mundusu akuonio isani the ambao mwaka usi unathoye ndakuonio nanuthu kuma akamba tuibiti imuo tukombe wona muthwa lakini ibidi Yesu pepandu yukila uipanda na kila wetele kiutwika mboi kiuboka buwe kuke jua mithenye tatu buwa nene hanu makosa matinga meulika meupanda miunda maipanda mundu akunga moku ya mwanombu yesu ya thethwe chetu ikumila ba yako nani baundi leo bakwata makunia 47 ma ndoko 50 ma ndengu na 29 ma mbemba na mbemba ichukila hivi kapau bakube mitomwe bua yotilika na bakwashwa dhibu hata dhina kitai sonze ichuma pio baka manozi wako na notsete Lord yani satani uona satani yako ikiite masabu yani ukwidha hii o ilota na ina capital anu mana usemba na zikila banu makwenda sindu ilo supplier na yuudhi ukwata loni wami kwata hindi wekia uyane anu maikola product isi yako pa handwala mansia isenala mumbidu kisi ni shua edhia wimukamba pa yimundu onomwe wasya ndambi ya project nekatuika mboi yani akamba muthanga wako nuko minando ukethia mundu akomba ni material mamwako akoka akenza kituto akomba mabia pau na ashoka akomba kithangathi ashoko ndusu ukapotea uonde ukaenda ukethia pala maithimiandu kithangathi kana imathimia kakoto pala maya mabela na maembe umina miaka 3 kwithia mubela wambio sia kana kwithia kiembe tiki kina miaka 4 nopoa mwako chapyo haki mundu achambi ya kiki ya foundation ayaka nyumba aimina kwaka na amina kwake tangi oshoka akili ya mwako imutia pyo na nuna no na akuikala Mombasa na akuikala Garissa matuko akamba maenda Mombasa northeastern Nairobi na otatoku ni washima kwanza neke odhinwa mwako zui wako inewese lakini kiliko cha kwatu na ila nyumba ichambi ya kuomboka hiyoka hondo mbua yuete ichambi yobaluka matubali makwambi yonyinyuka metikite na mbese ila weke yebo kwithia na tikwithia ndakwata no akwate lakini pepandu undu muthanga wako nduwa yako mushi wako uitika shosho oilae ibakube edwe na mwako alike nyumba yake ula mwako chitika ilae ibakube halambililie project yake ya biashara ichitika hangi thiu kakenye tauniloke thiambingi pyo susu ya matuka abeke tuchende ya isio kamba Bithi ya tauni ti ibandu basio lakini andu maitetheka andua ila monye thina waingiba mamwe mundu angayuka Biblia yasha ile Elisha watabiwo ameye mamu nenge suba mweu na machiki ya mundu nzini na andu asumosa suba mweu na meki ya mundu ndini na akwatola suba na ambatana bala mautaki huo ambililia sabali undu kiwicha umambu lutini cha umandongoni kikapiti oke
ukethe andu mautila kiuku yethio na wethe akiuchucha likiethina no Biblia ndi asyaudhina umanie nao Biblia ndi asyai thina wakiuchu ambie ndi na tu Yesu tabwa ni mundu waendie umania kiwo ni mundu waendie ao wakiwo ni kiucha ina thina wacho mana indi maandiko mashaka na kiuchu kiaila cha ikiwu kithuku na Elisha aptia ni anandu hakuite suba wa mundu na ayabika valaba inela mbuluti na Biblia yasha kia mundu bumbulutini na asha kuikedwa na kikuyingi asha uni weyoba ngayunukwasha nduma yeliko amia uni weyoba ngayunukwasha mwana asa uni weyoba ngayunukwasha mwitu asa uni weyoba ngayunukwasha nduma masaku uni weyoba ngayunukwasha nduma makuweni uni weyoba ngayunukwasha nduma kitui uni weyoba ngayunukwasha kamba kuikedhiwa na kuitichosha uyingi muthangani wokamba penopo shukite siana shakuisha shiwe kwaka nitangasa mateima yoba na kulechwa kwa musi waku etumaku ni masiwe kutwawa ni madha sesitwa ni ya Yesu unduhuni weyobo nukwasha kuikedhiwa na kulea utwawa kwa siana shaku undi weyobo nukwasha ana maku maikale kisomo yingi makasoma maimina uni wayoba ngayunukwasha business biashara yako nikambila utilika yingi hithi twaisha mboi ikedwa isha shinui tena faida ini nundu yoba ningai andu manandeto yake nitabia andu make maukamba uonde kana uni wayoba ngayunukwasha kuikedwa na kumwingi kwa kamba kuikedwa na kubudhu ingi kwa kamba muikedwa na kushoketi na yingi nundu yoba ngai nutumanite kwitu nichao kila kitu maandu mishidhiwa na mathina nokethi andu meimola thinani ni kwithwa namba nene ndiye ndo manda kila chumanite no thina. Amen. Hanu matienda. Hallelujah. Mwe Yesu ataiwe withi ape mundu kwenda uchungusa kila kisamu siwitu ni chao na kwangelekanio ukathi misi mingi ya yandu awe withi ya mitwano ndi ungama. Amen. Withi ya mitwano ndi ungama icho kituma na timu siana sio nitwawa siana si andu awe nyingi nitwawa lakini kuma Yesu kuwe kusonga na mbema itwawa namba nene thina ichao ni kwithwa andu awaingi nimo mananga mitwano ya andu. Amen. Achiende wai mundu akwiwai nenda ubena kibetiki ya mume be kwata ukwiwa akwiya angwana mazi ya wete ngili 72 mundu othi otho cia kithoka kwete mundu muosu aitumia uimu achananga mutwano wene hata mwiye kana ukwiwa musema angen kibetiki yake ngenda siwe yosu mume othukuma mwana ngie uya aikuna sithio ciake aikuna uthaithi wake uya wa mutumia ucio chanangwa ula mucio chambi yothina kondu ushawo ukuna waningai nundu wa monyama wala mundusu wanyamaise andu mangai. Elisha ila watabiwe ewa manzi ni mathuku pena kiku na muthango ushamboi na manzi asuma umau muthangani amiyenenga isuba mwana mwenenga munu mutiki ya munu nthini na osola munu na atembea ndekila kibuni bubala manywila aendie baya bala be nzongo bala be ndongo bwibuni bo waendie bala be mbuluti kwa kikamba chandu mamwingi aendie bukitho ni kitho aendie be kitho acha kiwuki manyusa chuma baba na kiuthe yuki vititi he hambata aibala pala vina wambililie. Amen. Tutonyoti lila vina kuyulu no mubako mande na maundu ama mamuthina sia ona ndu nindi uboya besindu nyingi munoto nindi uboya besindu nyingi unindi wailete okukulia oandwala mesi historia ya musi wenyu na ukwata usungi. Amen.
kewa mbuanisie yoba mbuanisie mbuanisie chao na usoma Biblia kutungililo kwa miao kilungu cha meongwelea kenda mswa meongwelea kenda washa maundu ala mabuani ni menyu na siana sienu ala mate mabuani ni mangai yuwe witinda ukoliandu ukethi hamu idhukuma kai umai wenyu ila waina mali atesa andu utesa kai ithe aku anyamasha andu kai atesa andu akiandika mundu na imo butaenda na imu yathi bala wishinde muiva na kiuke ati ngai na kengai aiti la flow ya ukwati moshini wenu na yuwa winio kwasha ala mamboa ina mwananga udhiyo kweka interview uvita na kuwa kwa sabalua huni wabike balua yunewe mundungi hundu pe kila satani eta kwa kisungu eta wa legalisti satani aishi mamushi hedhi waena kitumiki ya niu hedhi ya enondu waki sheria ulawo tumu atembuanga mushi ukuithi ya wibiti lakini biti ya kundi ushaya matunda ukuithi ya mwitu udhoshi idheka udhosha mbui mpaka udhosha mabata usomedhie shana na wamino usomedhie mwana hathe yaba ya mwambasa odhiyo tuwa imusungu ina miaka 92 kwa tuwa ikibetiki na miaka 92 kia musungu hakititia mwongo noka mwana kwa ukia na 24 au mukuli okwi ai ndia kumanzia mutumia ndia kumanzia kibeti na ikana kote binyaki ukanethe ni kanona kwenye maisha ma thia kowe tono maisha meva yu asu balance 24 na 92 ina uyala mawukite mali kwenda imoni makwasha enchis just but a number tanyuka keniu kwambidia ambidia keniu ndo kwambidia ayenji no number isawa sawa twetele kona kibisi na ukide ona kiti kibeti atwa wimbesa ila mundu mukosu inasio ethia enji number kiucha kuki 79 ikie no kwete ikatu manye enji number na ndaimoni shauli kama no kuwa ano metwa ni yako sia kuikuoka 2003 kana na 3 pe mwana wa ina miaka 25 na atu akibetiki na 65 amba ataku anesi yoto aneso obam 2016 kana ndi utakuwa thela ila kibetichu atu iye kala chocheso kwa nuku I know kuwa bona ona mwana ona ndane wakavile nuke yako ewo naike ateka unaike ateka wa mama na nunaendie na wewe ande undu wa mwiyo na matwani tena harusi watu wani kilo na manzi matwana wewe ogwo kibecho mwana usina atie nona kwikala bandu ba mulolongo ane kala akare tuotu ambangi atie namba tuotu ambangi inamba kaiti namba kai wesa kuwa mwanake ukutwa kibeti mama matiani te miaka 20 na kuvu na kwambia kwa enji namba umanye ti gwenda kwashu yazi kila ngwenda imbesa kila ngwenda imali na hivyo na yu manye mutaku ndo mali su kuona ba eko iloya muthenyola sisengulukana ukaba sani gwa muno ando asuma manzi be mundu mutumani wale ndio kile katika will ndio bandu exist ya na wathoke ukwandikia will ya kuikala wiite lakini will ila real yutwa kwa lawyer keso kila kutuka ikukwanywa mali ukuko kuita kalangu kagu ukwethi ya lawyer na kila kusema ukaambia si hapana and I mind yemani chenga kibisiki manza mali akweka na notumani yutabana siobo mutonyo tuma mutani tunenda umuthatia anda muthati tie ndimweka ine ukatia ukamandati nundu we wa mana andu amana mamuno wenda utithi ambai washiwa wethi ambai okay wethi twe ya kitondo ange twe ya usini ambua ayombe atangwa na yukesa ukulia mundu hii chanzo chamba Yesu yambilili hata deki nduwisi kwa zenye ni dha mutangwa ni dha muyombe
alama nenga wathi iya na bucket na kwatie kiwe ngilasi ni athi nyota capsules akacha tondu ndana newe kikombe nenge ngilasi yake ichao nendo nywa bucket ya iya ta capsules ulondu capsules kanyunza wote ubingwa umela niliaba endako ekie bucket una wote esi yake withe kuya mwingi pemba isi ya asiaka ukwithia mwambililia wemba ine mundu muka kwangelekani ukwigwa andu mamba kithumbi na behangi meto amamba akathenge jumba utwaitwi mundu amba akathenge withie wisi ndeani wa ikibeti kimwe abuo nthenge ona wateta ukithia tiu musetio ondu kathenge katonyere kena mbui ba 20 nakakuona ingizilite mwingo ya wosi nakakwambia kwani Yesu iko yuwa umemamba kathenge methe ya mabwao na kuona watwa ethi mukamba watwa mwitu wamba kithumbi nundu mbaisu yambililwe ni mukamba na mba kitondo withia eitu mami Yesu mambaisu ni momatha ti momatha wa na wa mutwano mpaka umisi au nemia na ethi andu kuosamia imutanisha ulondu inyake kithumbi inyake kitondo aemiwe nutwae na amanza mali na akia ciana ciake na muci wake wa Neneva na atuika mbai yuna kwethia nwenda ikala mutwano ni nesa na wiwamba kithumbi kiu na mba kitondo na isu na mba kathenge no mbakoma nyebebo lo sumbikite mbai yenyu no kwamba kwitilania na uo hata mwiyai wamina kwitilania na bebo su wokilia pinya ukethwa na usonge mbe haleluya ukethwa no mwitwa wamba kithumbi utilite beba wakwatha ukwithi wonenga na emia na ngimeta wa athanga tuma athanga na momethwa beba wa suicidal wakuiwa abanga mwisila ba wale no iwa na muthanga no ekale ate ukunenia okuthi imwe yani in fact ukuthi comfortable muno mukabituka no hobuta lord bwa kila mundu akweti ondo wake na nde usigwa wa calm down akakam we kala bayonu ayamba tanga kuno mubaka umanya kila kitu thina ciani chao andu mayeniko mamutabia na Biblia yasha ila waendie bala thina wauma na ekia muno hata mwiyai ti kwithia muno ni wobo asha aye hindi Elisa ve kila cha tumia muno na baiki tumichanga hata musumbi wa sumbi ndio maanisho nda ukwitanga miunyo mishini na nziani na kila pandu no kuzo chekiuma munyo aye ndio maanisho anewe kila waile kuika ningai na adhi akika na mandiko masha na mandi asumapoa kuma muthenosu kubika umundi yeli kondithi na wake wingi mdini ya ikiosha ni ya ikie kuitichosha ni kuidhwa ni mamanzi ya thina bala wina maso kwacha kwa umundi nienda utadamba kukulia maundu maingi andikatata kwa na mundu ukumbandikia SMS ombia nitambirie shinda yangu ni nini utambiria mwasoe kwenda kwa ndo awe na satani ya mukililia tamani ya mbungu nitumie ndaka nikutambirie shinda yako kana no sense kadho wote thina waku hata ethi andu na andu isindu naye ethi andu ina ngwa wiki andu isindu ina ngwa wiki iniombia basi tanbathanie thina wako icho thina waku no tumanu na thina longe wina gwo no tulu duenda uboya wenda mundu ungi ekala ya uboyeye mundu ungi akekala aboyete na akuikala gwite matunda utangoje sana nukwete langa mwana hasa mwitu hasa nukwete langa si so kama wili oba tuicha kuikala ya mathuki tu ni ndiye mundu mwe ndia wasia na ngaienda no undabasia no ngutabye mathi na ngautabye onze pshu
lakini tiwo kiombinyi na nsiawa ya lengai ita sia wathani kana siama nsiawa ya lengai ita sia wathani kana siama ona Yesu Kristo la bayo lo asua mabikie bandu ime leo bo na ima kwenda ameke siama na ima bosi ameaba icha makenge mukona eko kila cha Yohana kumeliwa ni kuyu yona kumeliwa ni kuyu no thio tabi kwa Nineve mewa chama kila mukona no chota buobo na mumbule. Amen. Undu pala pena kumbula ni pethi yawa na kubingu kametho hata mwenye pala pena kumusiokea ngai ni pethi na ubingu kametho na shindu ichambi yobuanwa ngai ni wenda timumande tuikalanye nake nikana atubuanishe pala pena sinda thina mamuya dini nzio muthanga ni musio kewe mundu akwia muthanga wo kambani ndusia cha Kenya yonze be bandu beithe kana charo nene kuyu kambani ukethe akithika wa kisisu nukio bota wendo mbia mitisu yana hiyo kabe mundu uminyitha cia yana hata ukaenda ndwani mu kwithia ukithia andu makwatiwe ni beba ukona mundu ekwaka nyumba ethio manza bala be muti munene na charo akilebu amunyi ukithia mundu abanda kamuti kokitu twabanda ni tilanga wa imuthwa ndupande mupambane ya muthwa ulondo isu yange yipambana na pe utulu mwakamba muthu wa mukwati amundu la wa muminie no mundu andazia salama mwete molyo mama mwanangi ikala atwathamiti tasustoniwa lame umanza maete toke iki wakanywa ukanywa ni ususia muthanga umino twila muthanga njuke kalo tumiti anu yumanza bwana Muchumbe ulesitendi tafadhali ulilikane ko yakwito kamba kwina nzato newe molyo viaku otwika molyo ne uwe mwene kaenda maubisini ala manene kwa chitu nyama ituno iye ni unewe makuyu tunewe ndoano atuothe sio sini tukemanyisi otea yenda tuungame yenda tuboye na tuiboya nundu no mubakotha gwe no mubaka ume bala mumaitho kwikailite no mubaka umebo no mubaka ume the imani theu no mubaka ukomane na ngai pe mundu ngai witikishe mauta pe mundu komi wa ngai unyubitwa ni ngai undu wanyubie Elisa nikana aposimusi wako pe mwitikiwa mauta wa ngai unyubitwa ni ngai nikana aposie nduwa yenu aposie taoni yenu lakini no mubaka mwende ano mubaka mumumanya mwitikiwa mauta usuwa ngai Yeriko Elia ni waenda Yeriko lakini ndane ngetwa mandate yobosia Yeriko ni ngai. Haleluya. Tikwithi andu esu ndi atabania nene hivyo na yo thukumimangai lakini pe mundu nyumba wa ningai apo shemushi waku apo shewya wa moko maku apo shemutwano waku tikwithi ya pasta waku ti musio aiye pasta waku ni musio lakini utonya kwithia mandate yobosha mutwano waku na ukwati waku ngai atanenganite moko ni make lazima kila mundu wiba kanisani undongoese withwa mabata make ndeta pastor ninye ninetwe niko manenamo ngai yake ko withia thukumia langi matena uya wote thia kanisani tinetwe mumo ikibathukani pe andu manengetwe mumo anene ya waku chaila. Amen. Akuadhimo kwa na wadhimo pe ungio ona kuboya kuikaile manyu
ndiki ndukwata lakini nakele kutabio bowo tangi ako kuno uinjilisti watangi wa utulite ndula mini katika tinga libitite lakini abichabunda vitu kabu na kebe ungi unenga waninga ipamina no bika unake oselele be ungi unenga wa udhasi alaope. Elisa ai mwana wa Elia na Elia ndane waninga yubose ya Yeriko na nduma Yeriko maane waninga kumutabia Elia dhina wo maane wa kutabia Elisa. Haleluya. Na Elisa avoisie nduwa ya Yeriko kwa ngalama yo hata mwe nesi ubabi kwa bubo mwethe amuambe tataikuala nyo yue ndoto ya tumie nzembo mwimiumia tela unambe oboya matabiswe na Elisa mewati endai mundete suba mu mwatho mwamanze suba kwa ngalama yen na muimanda mundu na mukwete. Amen. Kindu kwangalamiko manda. Amen. Nusubia. Kindu tena ngalama utaangalamiko kimanda. Nusubia. Namati Elisa mone ekata. Na ameatuthi akuite omundu. Na iya atuloila. Bulutini. Na ameauni gwe yobo nukwasya. Bulutini baika umakiku. Na keoni gwe yobo nukwasya. Moko ni asuma kubeka umasala yenge. Ndukambelelia wiyo kwa meyenge. Uni wiyo mbonu kwasya. Musiwethe waku. Ndukethi wasenda yocha yenge. Uni wiyo bangayu nukwasya. Kana ndukethi wa na kuitkwasya mabu yenge. Ndukaitaba no ibuya kuyeteka yenge. Uni wiyo bangayu nukwasya. Kana siana siaku ika soma yenge na iko sawea. Uni wiyo bangayu nukwasya. Kanisosu waku. Ulanga iwo tuikirisi musubi ndukashoka utilika yingi na ndukashoko nyaika yingi sitwani ya Yesu Kristo. Malondu ala mebo na langi mekuka medhi upandwa ni Yehova na makime ya kithembe oniki na nudhi usiana shaku ila wasiye na siya nyai kwa na maitha atabanya hamaitha atabanya ala mokili satani o wathuguma machana nga uyolanga iwo nengoteri Yehova nukuthi utila moko mo na washawo matuni mama londu maku nuthi kwa ishitwani ya Yesu Kristo. Nataka kila mmoja uko hapa hata ukiwa nyumbani kabla mmoja aenda makanisani kule mnaabudu na wale mnakuja muharakishe kukuja. Nataka tuingie katika Dios mahalo kibuza. Nataka tuingie katika ulimwengu wa rohoni na ukamwambie Bwana, Bwana nimechoka, nimechoka, nimechoka. Usisake kujua ni nani atakasirika. Nataka moyo wako na ukamwambie Bwana, Bwana leo hii nataka kukuona. Nenda ukapigwe nguo yako na uikwate neema mpaka mwekuya. Yehova ninyamaitwe, Yehova niniputwe, Yehova ninumitwe, Yehova niendotedio, Yehova niendokosho. Moshi wako inadina mwao, shana shaku shina dina mwao, mutwano wako inadina mwao, ndoa yenyu inadina mwao, ndi yenyu inadina mwao, nidina mwao. Wafuatia kamba mama saku, akamba mulikani chao, munyamawe ni chao, uyeon kwa chako umundi. Yehova nutumite ndeto yake, ndeto ele idhayo, ndeto ele bwasha, ndeto ele tungisha, ndeto ele tungisha, ndeto ele tungisha, ndeto ele tungisha. Inane no ubosho, ubosho wa mudanga wako wako, ubosho wa muda wako, ubosho wa shana shaku, ubosho wa kibeti, ubosho wa wewa kukumenu, miunda ya kwenyo, nikashokosha mamoa iligi. Ishitwani ya Yesu Kristo, mwana wangayula widhayo, inatangaza matema Yehova, inatangaza nuru kwa
matema yoba, inatangaza matema yoba, inatangaza matema yoba. Yoba akakomane na ngoo yako, yoba akakomane na kiyo chako, yoba akaukitena alama ukitanako. Ishitwa ni ya Yesu Kristo. Dhinosu webidhie mwini wako, dhinosu webidhie biashara ni yako, wambililia uya utandithia wako ndungama. Natuma ni yoba ngutangasie kuikedhwa yingi kuitichoshao, kuikedhwa yingi kuitichoshao makueni, makueni kuikedhwa kuitichoshao wako. Kitui nukedhwa na kuitichoshao yingi, masaku nukedhwa na kuitichoshao yingi. Akamba mwibala mwi uniwe yobo nukwasha muikedhwa na kuitichoshao yingi. Na mudhanga wenu nukedhwa wina kiku yingi, kuikedhwa na kiku. Mambi menyu ni mabora, inatangaza kubora kwa manzi menu na kubora kwa mudhanga wenu. Ishitwa ni ya Yesu Kristo. Na kubora kwa unduma yako, na kubora kwa uya wa moko mako, na kubora kwa mtuano wako, na kubora kwa ngwatanio ya kuna siana. Ishitwa ni ya Yesu Kristo. Yoba akakomane na ngoo yako, yoba akakomane na thayu wako, yoba akaukite na alama ukitanako. Ilane dhiana na ima zianisha kwa ukilasya medhonzisye imakithe uchangai. Yo 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 ilane dhiana na ima zianisha kwa ukilasya medhonzisye imakithe uchangai. Lena kitumi, lena kitumi, abatena, abatena kitumi. Ite mwea, ite kodi yakwa, udhaida Yesu. Lena kitumi, lena kitumi, abatena, abatena kitumi. Ite mwea, ite kodi yakwa, udhaida Yesu. Lena kitumi, lena kitumi, abatena, abatena kitumi. Ite mwea, ite kodi yakwa, udhaida Yesu. Lena kitumi, lena kitumi, lena kitumi, abatena kitumi. Ite mwea, ite kodi yakwa, udhaida Yesu. Sani usu wabika ethwa ndeto elanga iwatu mabala we ni abika ngoni yaku, ni abika thayoni wako. Nenda tukamuthaithe mwia na ndembo situ, tukamumise mwi ndembo cia kumwia mwi nene uendeto yako. Andu mayeliko matabisi Elisa mamwia vandu bani basio indi muthango uciano yiti josio dunga masio cio na mea mandai suba mwe na muna na mukiete. Ethia ni mwandiki hata muthukumi wa Ngai enda imo manze suba mwe na muna na mukiete. Na ndo asumai kwa ngalama yo maete muna na suba mwe. Na Elisa aondoka pamwe na maenda balaba ithina na yaboya. Nienda kuboya etina wa wamina umyanzembo yaku. Ningunenga ndatika imwe. Na nambela utumia. Nambe iba iyo utumia. Nambe ni yoito ya kumyanzembo. Nambe no yo kuandika bata wako. Na watuma nzembo ila watuma. Tunenga Pastor Lazarus umesiangai. Niendomba andikie uvata. Uvata. We umyanzembo siako. Mumeshe yoba. Nuko adhimete. Vena kitumi. Na batena kitumi. Chama kiki kite na kitame kika. Imanishe kuthuku mangai. Na iloko nengete.
andu mayeliko mamandie munyu na suba mweu matana mbobo egwa kiwu chapoye itina wangai ila wonie mwikio la maina we muthukumini wake na mwikio la maina we sienduni la wa matabishi meka kila wameye meke nake eka undu ngai wa mweye eke itina wa kumya ndembo situ nini sinesa ki pendo tonga yuko undu makula we ala mwiba kanisani ndose ndembo siaku na ilungu siaku sikumi ndwete ba madhambao nene uwe mwene eto thembi waku madhambao uwe mwene ndwaile kwete uimundu aye uwe mwene oso thembi waku wete madhambao uwe mwene na langi tuma namba nisu ya simu namba esu ni kuteria na namba esu no ya mabata ana mino tabanya na ungo ni eto nena ethe no enda tunene ete mabatasu katumait nambe nicho kithembe okito ala muteba kanisani ala mwe mwingi ala mwe Kitui ala mwe Nairobi ala mwe Athi River ala mwe Makueni ala mwe Garissa ala mwe Saudi Arabia na ala mwe America yukithembe okila chunge membe wako undu nambe ni kutuconnect na madhambao na kithembe opala ni ungamete bunipo utumandembo shaku ilungu shaku shekumi tumuthaithe mwiya na mali loto nengete opamwe na kwetela uvosho wanga opamwe na kwetela tone mawiko mangai nienda wiba lawi ethiano kuikia ukilimoko maku nienda tukavoya na nienda nambe kuvoya na ndwala onde mate atangia nienda ukavoya mboyeti na kwasemu ye Yesu ninaumbulana isi yakwa ndekeana hii ochandike sitwa yakwa ivuguni ya thayo na kuma uyu mwiyai ni mwana wako endania nakwa kufika tene na tene sitwa ni ya Yesu Kristo azanavo ya na utangi amen ngaye samutheu nina ukumia nundu wingai ni mubia nundu wa mawiko maku manene na mawiko alama betukitwa mani wandu Yehova osanguma na ngatho ni siaku nina uboya ni kuondu wa kila umwe waikia ndeto yaku ila watuma ndeto ila na nena na nina uboya ni kuondu wa kila musiaisha na mwithukisha mwenye umya ndembo siake uthaithini huu kuoko kwaku kula kuivina kula kute kukubibia undu kutatonya kutangia na kutukwaku kula kute kuitwa undu kutatona kwiwa kutukwaku kukewe mboya ya mwaituno matumaku makewe washawa mwana keo ya na mutumio ya matumaku makewe washawa mwituno mwiyai matumaku makewe mboya ya kamba onde balamai alame Kitui ame Makueni masaku na kuonde duniani kulama nyai kite na uonde loka komana nobo mwiyai matei maku maende makamuyani uko kilia mwiyai ndiyo kamba ukanenga na Elisha ulawa ile nume bosha ukatume Elisha ulawa ile obosha mwingi ukatume Elisha ulawa ile obosha Kitui ukatume Elisha ulawa ile obosha Makueni ukatume Elisha ulawa ile obosha Masaku na kuondu wa mwikio wandu makwala na tabiobo Yehova makwate kuoko no kienda ni namo no diu kameani guma shonde na ngatho ikaushoke nundu wingai anishitwa ni ya Yesu Kristo asa ninavoya na utunga movea amen Yehova mwathime na alamu ukuvini wa Masaku no utheye uke tuthaithe pamwe kanisa witu iba katikati wa obisi wa county commissioner na hotel yula witawa Garden Hotel no kwithia mbana nene bawie na visa ubwane ni nakwa velelu ya mara mwibauthe nayo lelu si ukambaka kanisani ethia wibanduka ukatuthaithe na lao ndema kwa sia pastor ningwenda uko okona katikati wa chuma ni ethia waba kanisani tio nandu kuma kwa jampa ka saa 6 ndukoke sia bituka saa 6 sia bituka saa 6 ni ethia maundu angi maika ko no uke chakeli ndukatate okengo indaimoni nundu benda imoni nena aitume andu we muthenyo nomwe ne andu maive kukombona ethe inabatoka
na ndio nando ala makanisola ndabana cia wiguoka ni tumetwe ni Ngai kwa andu make onthe kunduguoka na mwe Yesu akikuathima. Amen. Naona mbingu zimefunguka, zimeleta majibu yangu. Naona ino ni Mutongoi TV. Vaikuma uivuva vaikwisobana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe na nsika ikalambi tunenana maana mai rusoi wanengota wi mundume ichawa ilite kwika wikuya musi mundume ni wailite no wa mwana onake wa kuthi umwa itina wa kibeti chake cha hina kusia. Kila mundu ewasya, kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta, lakini via ndumwitekelia. Ona kama metha ama binewe nundu myei 3 ndizi kana ni witha wete no kakwata binaingi nundu uthumuoni itina wa myei 9 kimutwanoni mundu mukani wailito kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na endeni ukuthie ni aoiva Ekuli ibezi ndibala bevibi na bala oti mundu osisya akona ni muka wa mundu nitawajati nginya kiluke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wio va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course cia diploma na certificate cia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course cia Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory